Natin nabuso mo. Daw mo na magbuka, ha? Ang kumugin na, doon na dyan. Ang kumugin, ma'am. Daw mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, mga kataymanghura na agama Islam, mga kamaasan palanggungan na agama Islam, hadlaw ini adlaw Jumaat, adlaw miyulyasin Allah subhanahu wa ta'ala, iban miyulyasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dana im mga kasahabatan niya, kiaulungan sila Allah ta'ala katan. Tinga sabab yato mga umat Islam, magsama sibo kita niyo magneksaksi. Simbun na tuod wayro mapatot pagtag-ipunan. Malaingkan isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magsama simubo desab kita niyo magnaik saksi simbun na tuodin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala daak niya magpasaplag sin agama Islam amuna impiag agamahan na to biyayaun mga palanggungan na agama Islam suway na to ipagsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat sa laggo-laggo ni'mat amuna in ni'mat ka Islam yariyahan ugara sin Allah ta'ala kato taniyo akal na mga kataymanghura na agama Islam wayroon na agama dugaing taymaun sin mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan amuna in agama Islam amuna in piag-agamahan na to dengan sabab yato mga kataymanghura na agama Islam in agama Islam jukop sin Allah ta'ala dengan mga kya jukop sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nanaingkiring in Nabi sallallahu alaihi wasallam matu harap pahadarat sin Allah ta'ala malaingkan in jiukup sin Allah ta'ala kaniya in agama Islam amuna in piag-agamahan na to dengan sabab yato ring mga kajukup niya kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala hapal man niya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Lang si mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini ya Muhammad jiukup kuna in agama Islam iban jiukup kuna kaniyo in mga kanikmat-nikmatan ko iwan nagrida na akulong si mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam pag-agamahan sin kamo dengan sabab yato mga kamaasan mga palanggungan na agama Islam in agama Islam jukup na in agama Islam wayroon na kulang niya wayroon na labi niya in agama Islam dahil mga kajukup sin agama Islam, mga kamaasan, mga palanggungan ha agama Islam, dahil namayan, hapag usaha sin kita niyo. Dahil namayan, hapag kabuyanan sin kita niyo. Ubos na, biaptul sin Allah ta'ala, impag usaha sin kita niyo, imparakala haram, iban simparakala halal tiupong na simahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala ang kanain Nabi sallallahu alaihi wasallam asabda niya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun
Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat iwan salam kaniya. Laung niya bunal tuod in halal matampal na. Iban bunal tuod in haram para kala haram piyatampal na si mahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinga sabab yato mga katay manghuran imparakala haram iban simparakala haram halal piyatampal si mahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala aun sharing ha mga tupungan amo insuway hinangun si mga manusia nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal tuod mga katay manghuran na agama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala in kaunan niya mahasuci mahatinggi Allah ta'ala in siya suci pagka siya suci in kaunan niya malano in kaulan sin Allah ta'ala di day sab siya tumayma malingkan suwayra malano suci malisin angkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas o kamo mga manusia sabun na alto o din Allah subhanahu wa ta'ala malano di day sab siya tumayma simbukun malano malaing kanintay maun sin Allah ta'ala amuna insut si malano amuat to mga katay manghuran na agama Islam in Allah ta'ala tiyawag niya in karasulan atawa mga bariman tiyawag niya lang sin Allah ta'ala diyaak sin Allah ta'ala in mga sila bariman diya day sab sing karaak ha mga sila karasulan hana asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asunuran sin hadith laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabun na tuudin Allah ta'ala naraat niya in mga sila bariman biya da sabnong niya sing karaat niya ha mga sila kanabihan na kauna in Allah ta'ala diak niya yung bariman in Allah ta'ala diak niya yung bariman biya sing karaat ha mga karasulan laung simahasut si mahatinggi Allah ta'ala hapal man niya qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa a'malu salihah laung sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamo mga karasulan kaon kamo sinrijiki kanyo marayaw laung sin Allah ta'ala o kamo mga karasulan kaon kamo sinrijiki marayaw iyalal sin Allah ta'ala kanyo amo insut sirijiki kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu salihah ibang pag-amal kamo marayaw pag-amal kamo amal ibadat marayaw dahil hindi ayat ini mga kamaasan mga katay manghuran ha agama Islam ang koneksyon sin dua yauna sin Allah ta'ala ayat niya hindi at niya inkarasulan pakaunon sin rizki alal usaha halal diak sin Allah ta'ala inkarasulan iban sin mga bariman in kumaun sila din nga usaha halal mahuli ampa sila diak in huminang amal ibadat marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga katay manghuran na agama Islam apabila kau nag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala umos nag-uusaha kau yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon tiyugot kay mo sin sara sin Allah ta'ala yaram mutalak kay mo sin Allah ta'ala uwas amma ang pakaw nag-amal ibadat di kay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin Allah subhanahu wa ta'ala
inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Di niya tayma inna Allah ta'ala malisin sutsi siya, di siya tumayma malainkan sutsi raysab malisin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli piyasunod sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratul Baqarah ayat hanggatus kapituan tagdua long sin mahasud sin mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kulu min tayyibati ma razaqnakum long sin mahasud sin mahatinggi Allah o kamu mga beriman kaun kamu sin kakaun marayaw amo inyalal kanyo sin Allah ta'ala riziki kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma dhakara rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab mahuli siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ambo kusog nagtutulak-tulak in pagtulak-tulak sin ambo kusog ini nakalando ilugay niya pagtulak-tulakan sambil hangkan nakalando in pagtulak-tulak niya sambil kiyawaita in pamayhuan niya nahipo simbahumbon in buhok niya nakukulot sinlukay niya pagtulak-tulakan mahuli ng buhok usog ini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam timayak silima niya harap pataas langit nangin duaa pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi ya Rab nakatu siya si mangga imangkat silima niya patuhan Rabbul Alamin parahal inusog inilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mat'amuhu haramun impagkaun niya haram wa mashrabuhu haram impag-inumun niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng haparakala aram wa malbasuhu haramun intamungun niya tamungun deng haram impag-inumun niya deng haram intamungun niya deng haram impagkaunun niya ring haram wa gudiya bil haram lalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil simulig siya hapag usa haram impagkaun niya ring haram impag-inom niya ding haram intamungon niya ra haram limaggo siya ding hausa haram long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anna yustajabu lidalik baydi illong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini katayma sin dua sin tao ini nangin dua siya patuhan long niya ya Tuhanku para alim pagkaun sin tao ini ding hapagkaun haram impag-inumun niya ring hapag-inumun haram ding usaha haram intamungon niya ding haram simulig limaggo siya hapag usaha haram long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baydi ini katayma sin dua sin manusia ini dan di mga kataymang huran na agama Islam manudzuki inbaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam impagkaon day nga haram impag-inom day nga haram impagpamadyo-madyoan day nga haram inusaha day nga haram insimulig kaw day nga pagkaon haram day nga usaha haram manudzuki di ikatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amad ibadat niya katutan biat mga kataymang huran na agama Islam sa mga kataymang huran mga palanggungan na agama Islam maka-ajaib maka-inu-inu maka-lando maka-inu-inu injaman na to injaman masa na to biyayaon inka musliman yarinan sa barang muslimin nagusaha simparakala haram haway roon na pagpikil nila nabunada tuod
inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumatong daing zaman, ha mga manusya, wayroon na pagpikahon, wayroon na pagtalion, wayroon na talion si manusya, banghaw na siya kuma, simpag-usahan niya, day nga haram ka at tawakan, day nga halal ka. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min al-haram. Dumatong dalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma sa zaman waktu wayroon na pagpikil, di na magtali ang mga manusya, bang hawno nila kawaon, ini pakaon pa anak asawa nila, pa ahli nila, bang hawno nila kawaon inalta yaon, ipakaon pa anak asawa nila, day nga halal ka tawa day nga haram, day nga usaha halal tawa day nga usaha haram. Di matong na yatukato tanyo mga kamaasan ha agama Islam, hangkan di matong mga katay mangura na agama Islam, di matong nakato tanyo imparakala pag-usaha haram, yari nakato tanyo impag-usaha ganda riba, yari na impag-usaha kato tanyo pag-usaha siyabo, yari na impag-usaha di matong kato tanyo pag-usaha siga ingkatan, indamikyan at ingkatan sin haram, yari na nahinang sin kamusliman kato tanyo. Magpatilibon ka na, nasalallahu salama wal afiyah. Magpatilibon kita nyo, mga katay manghuran na agama Islam, hangkan wayroon ding ha mga bayta sin Nabi, wayroon ding ha mga bayta sin jungjungan na to sallallahu alaihi wasallam, malingkan jumato. Wayroon ding ha mga bayta niya malingkan imbunal katan jumato to siya kato tani. Naintanda niya yari kita nyo nag-uusaha sin parakala, yaram si mahasud si mahating ya Allah, pag-usaha siyabu, pag-usaha siga, pag-usaha ganda riba, yari na yung pagganda riba kato tanyo habang sa muslimun, ang mga kabangsahan muslim, habang sa tauso, habang sa siyaman, habang sa iyakan, iwan na sinduga yung bangsa, yari di matong kato tanyo yung pag-usaha yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-usahan na riba, long si mahasud si mahatinggi Allah Ta'ala, in punishment, hama nga sila magkakanda riba, long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladina yakuluna riba, amuin mga sila, kimaun sing ganda riba, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitan minal masjid. Long si mahasud si mahatinggi Allah Ta'ala, amoy mga sila nagkaganda riba, kimaun sing ganda riba, nag-usaha ganda riba, long si mahasud si mahatinggi Allah Ta'ala, di siya bangunon si mahasud si mahatinggi Allah Ta'ala, halong si pakumulan niya, malainkan long sin Allah Ta'ala, magbangon sila, halong si pakumulan nila, yatakhabbatu syaitan, biya sila hantang susuran syaitan. Yung mga manusya nagganda riba, kimaun sinusaha ganda riba, nagusaha sing ganda riba, magbangon sila halong simpakumulan nila haadlaw mahuli, biya sila hantang susuran syaitan. Panismin ha mga sila naguusaha ganda riba, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao yan, hangkan nagbangon diya antang susuran syaitan, nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin imian sila. Dhalika bi annahum qalu, innamal bay'u mithlu riba. Long sin Allah ta'ala, sabab biyangon sila sin Tuhan, halong pakumulan nila, nagbangon sila susuran syaitan. Biya sila antang susuran syaitan, sabab namong sila, namong yung mga manusya ini, laong nila, qalu innamal bay'u mithlu riba. Yung kahantang nung niya sin parakala, halal, amun usaha halal, wayroon danong niya piyagbidaan, mithlu riba, biya danong niya hantang riba. Na yung mga manusya ini, hangkan nagbangon biya to, sabab piyagsibo nila,
Imparakala halal usaha halal iban sinakaganda riba. Piag pasibo nila. Lapar ko ba'y nahuma? Wayroon danong niya sibo karway nila. Sibo da. Halal da karwa. Halal iban singganda riba. Yaram sintuhan rabul alamin sa piag pasibo sin mga manusia ini. Nabiatal sin Allah subhanahu wa ta'ala ini mumungan at to. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa halallahu al-bay'an wal haramur riba. Yalal sin Allah ta'ala ingganda riba. Yalal sin Allah ta'ala inusaha halal. Amuin matarang piatampa sin Allah ta'ala husaha halal. Iban yaram sin mahasut si mahatinggi Allah ta'ala ingganda riba. Buko na to sibo. Bukon sibo imparakala halal. Iban sin haram. Amu na ingganda riba. Biya tala to inimumungan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanda hadis ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kiaulungan sila sin Allah ta'ala karwa nalong ni akilur riba yub'atsu yawmal qiyamah majnunan. Yung mga tao kimakaon sing ganda riba na magbangon sila hadlaw kiamat biya sila hantang dupang-dupang biya sila hantang nalalawa asayo biya sila dupang wayro nakal nila magbangon sila hadlaw mahuli biya sila hantang narurupang. Nanong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akilur riba la'an Allah akilur riba li'anat sin Allah ta'ala imagaganda riba li'anat sin mahasut sin mahatinggi Allah ta'ala imagaganda riba. Piagmulkaan sin Allah ta'ala yung kimakaon sin ganda riba. Piagmulkaan sin Allah ta'ala na di kau mabawa piagmulkaan kau malayo kau halanat sin malayo kau rahmat sin Allah malayo kawaulong si mahasut si mahatinggi Allah ta'ala. Suway kita ni magpatilibon mga kamaasan, mga palanggungan na akama Islam. Mahuli mga katay manghura na akama Islam. Inkaunan na to, di hadun niya. Piapanjari kita ni sin Allah ta'ala. Tumindog, mga buyanan, singkabuyanan halal. Amuin, tiutat sin sara katutan yung mga katay manghuran haagam na Islam na day nga sabab yato mangayo kita niyo pa Allah ta'ala hidayat hakal na mga katay manghuran isiu-siuin hidayatan si mahasut si mahatinggi Allah ta'ala wayroon na makalawang kaniya isiu-siu sabilawngon sin Allah ta'ala wayroon na makahidayat kaniya. Aqulu ma tasma'un Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mga katay manghuran kamaasan haagama Islam. Di zaman pagyanun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun zaman di na magpikah, di na magpikilin tao. Banghawno nila kaunin alta nila. Tinga pag-usaha halal ka ataw ring haram ka. Di matong na yato ka to taniw. Asab da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaina. Dumatong na yato, di matong nakato taniw. Intanda niya, di matong nyari kita niyo pag-usaha na sabot taniw kaina. Pag-usaha kan dari ba inyari yaram sin Allah Ta'ala. Pag-usaha si Abu yagdaya sin ka musliman hamasa na to habang sana to iban sindo kaing bangsa na to piag usaha nila usaha ding haram usaha si Abu usaha ding siga insiga ini mga katay manghura na agama Islam inyari yaram si sara sin agama Islam sara taniw in agama Islam insiga yaram niya yaram sin Allah Ta'ala yaram si sara sin agama Islam in pagdakang siga iban sinsimega in siga inukuman niya haram
Nagidlaw-adlaw agad ibo kan manu siya gatos ibo magkamatay si sira. Hangkan sambilat to piangadji ang papiangadji si mga doktor. Insira yung parakala niya sirayan niya makamatay. Tanda niya makamatay. Biyo mo pangakahan si magdarakang. Makamatay insira. Na wayroon pa di matong mga ini. Wayroon pa kaya pangadjian si mga doktor asal kumpleto na nakama-Islam. Kumpleto na nakama-Islam. Long sinallahu ta'ala. La taqtulu anfusakum. Ayaw niyo pataya ang ginawabaran niyo. Insira makamatay atawari. Injawab matampal makamatay. Sabab mismo na sila ay nagbutang. Maghihinang insira kuno makamatay. Naangkan ibuhan man siya ay magkamatay adlaw-adlaw in resulta niya, in natija niya, uning kamatay sabab da sisira. Naday nga sabab yato, insira, inukuman niya haram. Insimira kau, iban sindumakang kau, inukuman niya sibuda. Angkan lang si mga ulama, sambil nasabuti Syekh Utsaimin rahimahullah, la yajuzu lil insan an yabi'a ad-dukhana. Lang narimakan jari may manusia. Magdakang sisira, anyabiya ad-dukhana. Magdakang sisira. Sabab insira li anna ad-dukhana muharram. Sabab insira long si Syekh rahimahullah ta'ala inyan haram. Na inununo na haram. Yaran sinallahu ta'ala inyan haramu thamanuhu. Haram day sab in umusal kanya in dumakang kanya. Pag-aaram insira inukuman niya di makadjari pagsiratan niyo na haram day siya bindumakang kanya. Di makadjari, wayroon na piyagbidaan niya. Nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Ayaw mo, mudarat tayong ginawa baram mo, na ayaw risab ka mang dihil mudarat, padukay din kayo mo. Na mataod di magsisira, sa nagdarakang sira. Na, dahil di wayroon na piyagbidaan niya. Mangkaw rin na magsira, ayaw na kaw, magdarang sira. Sabab mayita, mga kamaasan, mga katay manghuran, wayroon na piyagbidaan niya. Insira haram, pag di ko simira haram, sabab mabawa ko mapatay. Na, di ko simira, sabab si mabawa ko mapatay, na ikaw magdarang, ayaw mo sa patayin, doa hindi kayo mo. Ayaw mo pataya, doa hindi kayo mo. Na ayaw na to iyanon, majority nung nadihawlatan niyo. Atawakan di hakaw ngan sing kita niyo in kamatauran piagdaya sing ka muslim yang bihan siga. Ayaw niya to inangon addat, inangon pangaddatan paginawabaran na to. Ayaw na to inangon pangaddatan hipamong impag-usaha na muna pag-usaha siga may ta kami langon niyo. Sim para kala pag-usaha ini. Way ra kami nong nangayo kanyo sin. Hod, way kami nangayo kanyo sin. Sabab na ini para kala halal, di na sab kami mangayo. Maluman na sab kami mangayo kanyo. Di kami mangayo sin kanyo. Pagka namong kamo biyato, na yung para kala yan haram. Inyari ulong ulong namo kanyo kan. Bukun ni siyo-siyo, inagbisara malaingkan. Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga ulama na long si Utsaimin yung pagdakang sira, inyari lawang, ikapagtulong tawang, harap maong pahinang mangi. Harap maong papagmaksiyat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, nahapal man sin mahasut si mahating di Allah ta'ala. Long sin Allah ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu ithmi wal udwan. Long sin mahasut si mahating di Allah, pagtulong tawang kamu maon. Pahinang, kapag mabuka pa Allah Ta'ala, ayaw kamu magtulong tawang maun, pahinang, maksiat, amu inyaram kanyo, di makadjari hinangon nyo, na in parakala, siyabot tanyo parakala, pag sirain yan, hiyaram sin Allah Ta'ala, hiyaram sin sarat tanyo mga kamaasan, palanggungan na akam Islam. Inyat to mga katay manghuran, ulong namo kanyo, bukon atak kanyo, bukon bisara kanyo mangi, atawakan bisara kanyo mat marugal kanyo bukon. Sabab imatanda magtay manghod. Amo na mga sila bariman. Longsin Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Imatanda magtay manghod. Amo na mga sila bariman. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo ra imatan magtay manghod. Ang kanin pagpatumtum piatumtimi wajib.
wajib in pagpatumtum piatumtumi sinhang sulag hambuk pahambuk din katu taniw ang kandaha suratul asri yung sinallahu subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, nung sinallahu ta'ala sa bunal tuod siya pahan sin Tuhan Rabbul Alamin ha suratul asri hawak to yung zaman yaon nung niyalugi ang katan sin manusia lugi amura yung mga sila bukulugi amanu mga sila nag-amal ibadat nag-amal marayo isiyo pa'y bukulugi wa tawasaw bil haq amoy nagpatumtum piatumtum sin kasabunnalan sibu da masakit iban sin bukon masakit batat kala bunnal beta ding Quran iban sin sunnah beta sin mga ulama naamo nato yung mga ipatumtum bisan pa masakit subay ipatumtum bisan pa kyugdan ning ginahawabaran naday nga sabab yato humali kita niyo ring pag-usaha haram pag-usaha kan dariba pag-usaha siyabu pag-usaha singa humali kita niyo mga kamaasan haa ka Islam sabab tiranan di tanoy kasud palong sin suka sin Allah Ta'ala naday nga sabab yato mga kamaasan mga palanggungan na ka Islam magmaap mi apira kuman kita niyo bang aun ding hamanga himumungan wala imamu simiha ding Qur'ani man si sunnah na iniyat hati ko hasabab sin kakulang sin ilmu namo mura-muraan iampun kita niyo sin Allah Ta'ala hidayatan kita niyo sin Tuhan padaan mabuntol amo na indahan mabuntol amo na inagama Islam na mura-muraan patayon kita niyo sin Allah Ta'ala doon halawman niya amo hindi kita niyo magpakimatay patmalainkan din doon halaw man sin agama Islam na mura-murahan sumalawat kita niyo pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah